Tsatsing lena ke Mantaha wa la 4 Pherekgong lemong sa 2021. Ke nako ya mahodimo a butsweng. Sehloho ke hoseng ho hotjha. Molaetsa wa rona o tswa lengolong la Ba-Efese kgaolo ya 5 ho tloha ka temana ya 15 ho isa ho 17. Temana ya boikgopotso. Bonang, ke a hlahisa ditaba tse ntjha, di se di a hlaha. Na le ke la di tseba na? Ke tla phunya tsela naheng e tshehla le dinoka naheng e omeletseng. Ezaya kgaolo ya 43 temana ya 19. Molaetsa. Lemo se setjha ke hoseng ho hotjha, ke monyetla o motjha wa ho lokisa dintho. Selemo se seng le se seng se setjha, tsatsing le leng le le leng la ka la tswalo, sheba ka moo ke seng ke kgannile mesebetsing eo Modimo o mphileng yona. Ke bile le puisano tse otlolohileng le Modimo tsa dintho tse esong ho etswe. Tsatsing lena ke a o qholotsa ho nka nako o sheba hore o tswa hole ha kae le ho bona hore na o moo Modimo o lebelletseng teng nakong ena. Haeba o saletse morao, o tlameha ho nka monyetla ka meso ena e metjha, ho beha tsohle madulong a tsona, e le hore o tle o phethe tebello tsa Modimo ka bophelo ba hao. Tlosa tsohle tse esaleng di o tutlela morao, o tshware tsebo tse tla o ntshetsa pele. Hetla morao diphosong tseo o di entseng nakong e fetileng, mme o ithute ka tsona. Ikemisetse ho se hlole o di etsa. Nkgolwe, taba ya hore o kene lemong sena e bolela hore Modimo o fa monyetla o mong wa ho ba haufi le wona ho feta pele. Lemo sena se ka tshwaya hoseng ho hotjha bakeng sa hao moyeng. Etsa qeto kajeno hore lemong sena o tla phelela yena fela. Etsa qeto ya hore lemong sena o keke wa fetwa ke letsatsi lefe kapa lefe la palo ya mahodimo a butsweng, ka ha e tla o thusa ho buisana le Modimo letsatsi le letsatsi. Ikemisetse hore lemong sena o tla sebeletsa le ho sebediswa ke Modimo. Etsa boitlamo ho Modimo hore lemong sena o tla mo kgahlisa ka ho bolella baetsadibe bohle bao o tla kopana le bona efangedi. Tshepisa Modimo hore o tla itima dijo le hore o keke wa dumella nama ya hao ho laola. Hoseng ho hotjha ho boetse ho bolela ho fihla ha thabo, jwalo ka ha re bona temaneng ena ya Bebele e reng, hobane kgalefo ya hae ke ya motsotso fela, empa mohau wa hae o tshwere bophelo bohle ba motho. Le ha dillo di ka fapohela ho rona bosiu, ho sasa e se e le nyakallo. Pesaleme ya 30 temana ya 5. Lemo sa 2020 e ka nna ba sebile le diqholotso le ho ba boima bakeng sa hao. Mohlomong o lahlehetswe ke eo o neng o mo rata. Mohlomong sewa sa COVID-19 se amme mokgwa wa hao wa boiphediso, le dintho ha di a ka tsa tsamaya ka moo o neng o rerile ka teng. Ke na le taba tse monate bakeng sa hao. Ke hoseng ho hotjha. E ka nna yaba o ile wa lla lemong se fetileng, empa lemong sena o tla ba le thabo ha fela o phela kgalalelo le ho sebeletsa Jehova. Ena e tla ba nako ya hao ya thabo. Amen.